Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таалага шүгүрлөр, алкыш, саналар. Алла Тааланын чексиз неаматтары. Бири Рамазан айда орозо тутканга Аллахым товфик берди. Бул дагы Аллахын бир чоң неаматы. Аллага шүгүр кылабыз иман бергенине, ислам бергенине. Сиздерге, биздерге эки дүйнөдө бактылуу үчүн дин берди. Инна дина индаллахил ислам. Алланын алдындагы чыныгы дин бул ислам дини, тынчтыктын дини, тазалыктын дини, ынтымактын дини. Вама ябтаги гайрал ислами дина فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кимде-ким ислам динден башка дин кармана турган болсо, дин издей турган болсо, андан эч качан ал кабыл болбойт жана ал түбөлүктүү ахиретте түбөлүктүү зыян тартуучулардан болот. Жараткан Алла субханаху ва таала акыркы китеби Кур'ан-ы Каримди Рамазан айында түшүргөн. Жана ошо Кур'ан-ы Каримде Алла Таала «Ал-йаума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина». Арафа күнү коштошуу ажылыгында Алла Таала айтат: «Бүгүнкү күнү биз силерге диниңерди толук кылып бердик». «Ал-йаума акмалту лакум динакум». Силердин диниңерди силер үчүн биз толук кылдык. Динибизде эми кемчилдик жок. Бардык суроолорго жооп бар. Бактылуулуктун кемчилдиги жок. Толук бактылуулук бар. Толук ийгилик бар. Бардык адамдарга, байларга дагы, кембагалдарга дагы, эркектерге дагы, аялдарга дагы, бардык заманга жооп берген, бардык адамга жооп берген ушундай Алла Тааланын толук дини Алла Таалам берди сиздерге, биздерге. Ва атмамту алейкум ни'мати. Жана өзүмдүн неаматымды дагы силерге толук кылып бүтүрүп бердим дейт. Алланын дини бул эң улуу неамат. Ва радиту лакум ал-ислама дина. Силер үчүн ислам динди мен разы туттум, разы көрдүм силер үчүн ушу ислам динде. Мындайча айтканда менин разычылыгым ислам динде деген сөз. Ким дин менен жашаса мен андан разы боламын дейт. Динсиздикте Алла наразы, динде Алла Таалам разы. Инна дин ан-насиха. Дин деген эмне? Насаат, ирадатул хайр лил ахарин. Башкаларга жакшылык каалоонун аты дин экен. Ар бир адамга жакшылык каалайлы. Жүрөгүбүздө бир дагы мусулманга жек көрүү болбосун. Ушунун аты дин. Жакшылык каалоонун аты дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Бирөөңөр дагы толук мусулман бола албайсыңар, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулманга жакшы көрмөйүнчө. Демек биздин исламыбыз толук качан болот? Качан өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени башкаларга дагы жакшы көрсөк. Дин бул жеңил, ад-дину юср. Динде жашаган жеңил экен. Ад-дину муамала. Дин бул мамиле экен. Динде өкүмдөр бар. Динде буйруктар бар. Динибизде бардык чектөөлөр бар. Динибизде жолдомолор бар. Алла субханаху ва таала жакшы көргөнүнө дин берет. Дүниені жакшы көргөнүнө деле, жакшы көрбөгөнүнө деле бере берет. Бирок динди жакшы көргөнүнө гана берет. Демек биздин баарыбызды Алла Таалам жакшы көрөт экен. Буга биз алхамдулилла дейли. Алла Таалага шүгүрлөрдү келтирейли. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: «Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард». وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
Vallahu ala kulli şeyin qadir. Allah'a gana taandık. Asmanlar, jana jer bu Allah'nıkı. Allah jarattı, Allah'ın kolunda, Allah'a gana taandık. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Jer asmandağı bardık nerse. Biz жердің üstünde, asmandın aldında yaşap atабыз. Demek bardığız Allah'a taandık eken biz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz barız Allah'a kaytuçuyuz, barız Allah'a taandık biz. Allah jarattı, Allah özüne çakırat, Allah özüne kaytarat. Biz elemiz asman menen jer Allah'nıkı dep atat. Oy jer talaşpagıla. Sizler jer talaşpagıla, sizler жақшылық талашқыла. Wa in tubudu ma fi anfusikum. Егерде сілер ашық қыла тұрған болсаңар, әшкере қыл көрсете тұрған болсаңар, жүрегіңіздегі нәрсені. Ау тухфуху, же жашырын қыла тұрған болсаңар, yuhasib bikumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sizlerde sözsüz oşonun esebini alat. Ertege kıyamet günü esep beret eken her bir insan Allah Ta'ala yaşo berdi, esebini alat eken. Allah Ta'ala mal mülk berdi, esebini alat eken. Allah Ta'ala nimet berdi, esebini alat eken. Bugünkü günü hiç kanday esep yok, amal. Ertege hiç kanday amal yok, esep. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala kalay kalktın bardığın özü esepke alat. Özü sorak alat. Stumma latus'aluna yawma idin anin na'im. Giyinslerden sözsüz soralasınlar, sizler sözsüz soralasınlar. Allah'ın nimetleri. Bu ava Allah'ın nimetleri. Su Allah'ın nimetleri. Jer Allah'ın nimetleri. Den soluk Allah'ın nimetleri. Ata-ene Allah'ın nimetleri. Din Allah'ın nimetleri. Sizler sözsüz bu nimetler turalı soralasınlar. Allah Teala'nın nimetleri çeksiz. Ve in ta'uddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın bir nimetini eseptep bitpeysiңер sizler. Sanasаңар, eseptey albayсыңар. Qancha Allah Teala sizlerge bizlerge жақшылық kıldı. Akıldın bar bolusu qancha degen çoğ nerse. İmandın bolusu qancha degen çoğ nimet. Meçitke gelүү Allah'ın özünçe nimeti. Dindin sözün uğu, dindin sözün süylü, dinde jaşo Allah'ın ulu özünün nimet. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sizler Allah'ın nimetini isteyip жүрgülü. Mümkün iyilikке jetersiңер. Allah'ın nimetini isteyip жүрgülü. Wa'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarraqu. Barыңар. Allah'ın arkanı, kitabi Kur'an'da dinin bekem qarmagıla. Birge bekem qarmagıla. Ve la tafarraqu. Bölünüp jarılvagıla. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala aytad. Sizler Allah'ın nimetini istegile sizlerge tartılağan. Sizler düşman elinger deydi. Ey sahabalar, İslam'a çeyin sizler düşman elinger go. فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ. Allah'ın nimetini istegile. İdh kuntum a'da'an. Sizler düşman elinger. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah jürökteriňerdi bir kıldı. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah'ın bu din nimetin menen sizler bir tuğan bolup kaldılar. Avuz Hazraç bolup bölünböy. Başka da Araplar nemeli urular bölünböy. Bir tuğan bolup kaldılar. Kırgız, Özbek, Tacik barıňar bir tuğan bolduňar. Emne sebebinen? Dindin sebebinen. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah'ın nimeti din. Allah'ın nimeti din. İhvana bir tuğan bolduňar. Bolbosa sizler dozoktun jarının çetine jetip kaldıňar. Oşol jerden Allah sizlerde kaytardı go. İman berip kaytardı. Intımak berip kaytardı.
Kedalike yubayyinullah lekum ayatihi la'allakum tehtedun. La'allakum tehtedun. Allah Taala mına uşintip sizlerge bergen nimet mucizalaарын, özünün kudretinin belgilerini düşündürüp beret, bayandap beret, mümkün sizler tuğra jolga çıgarsыңар. Mümkün tuğra jolga düşörsüңөр. İnnemal mu'minuna ihva. İmandılardın bari şek gümönsüz bir tuğandar. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'inde ulutlarga bölbeyt, urularga bölbeyt, öň tüskö bölbeyt, Arap ajamga bölbeyt, iman kufurga bölöt. Allah'ın aldında iki top, iman kufur. İmandılardın bardığı bir tuğan. Alemi kufur olsa kufru milletun vahida. Bular dağı bir taraf. Barı bir bular. İmandılarga Allah subhanahu wa ta'ala gayrlı otar. İnnemal mu'minuna ihva. İmandılar bardığı bir tuğan dep Allah ayt otar. Şeytan ayt otar. Жоқ sizler bir tuğan emessingер deyip. Şeytan aytat sizler bir-birine düşmansыңар deyip. Allah aytat жоқ sizler bir-birine bir tuğansыңар deyip. Şeytan aytat жоқ sizler düşmansыңар deyip. Sebep degende düşmanlık salıp özü menen çoğu tozok alıp ketmekçi. İnnemal mu'minuna ihva fa aslihu bayna akhawaykum. Şeytanın azgırığına girip uruşup ketseňer, şeytanın azgırığına girip bir-biriňer menen uşunday jamanlıkka barıp kalsaňar, anda alardı eldeştirip koygula, bir tuğanыңардын ortasını eldeştirip dostlaştırıp koygula. Fa aslihu, islah kılıp koygula, oňdap koygula, eldeştirip koygula, uruşturup agıla, dostlaştırıp koygula, bayna akhawaykum. Oşo bir tuğanlarыңар, eki öteňsizlerden bir tuğanыңar. Vattakullah la'allakum turhamun. Allah'dan korkup yaşagıla, Allah'dan takvalıkты tandagıla, günöden saktangıla. Uruşkan janjal soğuşu, bu günö bundan saktangıla. Allah'dan korkgula. Birönün kanın tögüden, birönün avirin tögüden, birönün mal mülküne kol saludan, Allah'dan korkgula. Al muslim alal musli haram. Musulman olgan haram. Emnesi? Damuhu, kanı haram. İrduhu, aviri haram. Maluhu, mal mülkü haram. Al muslim ahul muslim. Musulmanga bir tuğan dep Peygamberimiz aytotat. Nafs aytotat, şeytan aytotat, жоқ bir tuğan emes, düşman deyt. Biz Allah'ın sözünü uğaylıvı, Peygamberimiz sözünü uğaylıvı, şeytandın sözünü uğaylıvı. Şeytandın sözünü uqqandar şeytan bolup ketet. Şeytandın bara turgan jayı dozok bolot. Şeytanga erçigендердин bardığı dozokka erçiyt. Allah'a başı igen, Allah'ın sözünü uqqan, Peygamberimizni uqqandar, bular beyişke jol tartat. Peygamberimiz aytotat, al muslim ahul muslim. Musulmanga bir tuğan. La yadlimuhu. Musulmanga zulümdü kılbayt. Ve la yakhduluhu. Jardamın uçurunda jardamın taştabayt. Ve la yakdibuhu. Musulmandı aldabayt. Ve la yahkirahu. Musulmandı akarat kılıp tevelebeyt. Kemsintbeyt. Adamdın jamandığına жетиштүү деген Peygamberimiz bir musulmandı kemsintүү, basmırlo. Uşul adam jaman eken de uşul жетиштүү eken. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takva bul jakta dedi, жүрөгүн көрсөттү Peygamberimiz. Takva tilde, kolda emes, putta emes, takva жүрөktө eken. Takvanın jayı жүрөktө eken. Mömölörü albatta gözden, koldan, kulaktan, puttan çıka öğret. Bırak takvanın jayı жүрөktө eken. Ya eyyuhan nas, Allah kayırlat bütün adamzatga. İnna halaknakum min zakarin ve untha ve cealnakum kabaila şu'uba ve kabaila li ta'arafu. İnna akramakum indallahi atqakum. Ey adamlar, biz sizlerdi jarattık. Bir adam erkekten, Adam aleyhisselamdan, cana bir ene ayaldan, Hava enevizden.
Ey adamdардын бардыгы, силер бир ата бир энеденсиңер. Атаңар бир. Пайгамбарыбыз айткан: "Куллукум мин Адам ва Адам мин тураб." Бардыңар адам атадан, адам атабыз болсо, ал топурактан. Бири-бирине кыйынсынгандын кереги жок. Бири-бирине текеберленгендин кереги жок, топурактан. Баарыбыздын негизибиз топурак экен. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Силерди ар кандай эл кылып жараттык. Ар кандай уруу, улут кылып жараттык. Литаарафу, бири-бириңерди тааныш үчүн, бири-бириңердин маданиятыңарды, тилиңерди, жашоо тиричилигиңерди, урп адат, каада салтыңарды, жүрүш турушуңарды, өңүңөрдү, тарых тааныш үчүн эле, сыймыктанып бири-бириңерди кордош үчүн эмес. Литаарафу, бири-бириңерди жакшылыкка чакырыш үчүн, урф, маруф, бири-бириңерди жакшылыкка чакырыш үчүн ушундай кылып улуттарга, урууларга эл кылып ар кандай кылып жараттык. Ал эми сыймыктана турган нерсени айтайын. Бири-бириңердин алдыңарда мактана турган нерсени айтайын. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында силердин эң урматтууңар, эң сыйлууңар Алланын алдында, жаратуучубуздун алдында, дүнүйөдө дагы ахиретте да түбөлүктүү эң сыйлууңар, эң урматтууңар. Инна акрамакум индаллах аткакум. Силерден эң кимиң көп такыбаңар болсо ошол. Алладан ким көбүрөөк коркот, ким көбүрөөк арам нерселерден сактанат, кимдин жашоосунда арам нерселер жок, ошол Алланын алдында эң сыйлуу, эң урматтуу, эң бактылуу. Кур'анда Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва ин таифатани минал муъминин иктаталу фа аслиху байнахума." Эгерде бир эки топ мусулмандардан бири-бирине кол салышып, согушуп кете турган болсо, анда ал экөөнүн ортосун элдештиргиле. Аслиху байнахума бил адл ва aqsitu инналлаха юхиббул мукситин. Адилеттүүлүк менен элдештиргиле. Кантип? Алланын өкүмүнө чакырып. Алланын өкүмүнө чакырганда элдешебиз. Пайгамбарыбыздын өкүмүнө чакырганда элдешебиз. Алланын ыраазычылыгы үчүн элдешебиз. Ахирет үчүн элдешебиз. Ансарлар менен мухажирлердин ортосунда дагы кээде келишпестиктер болуп кетчү эле. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларды элдештирет эле. Айтты: "Мен силерге кабар берейинби? Хал унаббиукум би афдал." Эң абзал амалыңар кайсы? Намаз окудан дагы, орозо туткандан дагы, садака бергенден дагы. Ислаху дата байн. Адам өз ара ынтымак, өз ара элдешүү. Бул намаздан дагы, орозодон дагы, садакадан дагы сооптуу амал экен. Кудай сактасын, өз ара мамиле бузула турган болсо, ва хиял халиqa. Ал деген кыруу деген сөз. Динди кырат экен бул нерсе. Ынтымаксыздык, бөлүнүп жарылуу динди кыра турган нерсе экен. Ошондуктан я айюхалладина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Эй иман келтиргендер, Алладан кандай акысы болсо коркунун, ошондой коркула. Я айюхалладина аману тақуллаха хаққа туқати. Такванын акысындай акысын бергиле, Алладан коркуп жашагыла, коркуп тургула. Кандай коркуунун акысы бар? Вала тамутунна илля ва антум муслимун. Силерге өлүм келбесин, силердин башыңарга өлүм келбесин. Бирок силер Аллага баш ийген абалда өлүм келсе мейли. Өлбөгүлө. Кандай өлбөйбүз? Өлүм келет. Демек мусулман болгон абалда башыңарга өлүм келсин. Аллага баш ийип аткан абалда, Аллага моюн сунуп аткан абалда, Алланын буйругун аткарып аткан абалда.
Ошол учурда мына силердин башыңарга келсин дейт. Агайын мусулман бир тууган, ислам динибизде Аллах субханаху ва таала өкүмдөрдү берди. Динибизде адеп, ахлак, имандуулук, амалдарды берди. Башында айтып кеткендей динибиз толук. Аллах субханаху ва таала айтканы: "Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард." Аллага гана таандык, асмандагы жана жердеги бардык нерсе туган. Бизге берилген, утурумдукка пайдаланганга берилген. Бунун кожоюну биз эмес. Бунун кожоюну Аллах, жаратуучусу Аллах. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибкум бихилlah фаягфиру лиман яша ва юаддибу ман яша валлаху ала кулли шайин кадир. Эгерде силер ачык кылсаңар жүрөгүңөрдөгү нерсени, же ашкере кылсаңар, Аллах субханаху ва таала эсебин алат. Кийин Аллах таала кимди кааласа азаптайт, кимди кааласа күнөөсүн кечирет. Ал ар бир нерсеге кудуреттүү зат. Амана расул бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам иман келтирди. Эмнеге иман келтирди? Өз Роббусунун тарабынан түшүрүлгөн Кур'анга иман келтирди. Кур'ан качан түшкөн? Шахр Рамазан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Рамазан айда түшкөн Кур'ан. Шахр Рамазан айында Кур'ан түшүрүлдү. Эмне үчүн? Максаты эмне? Ошо Аллах китеп түшүрүптүр бизге туугандар. Аллах китеп берди бизге. Жашоонун жолдомосун берди бизге. Худан линнас, бардык адамдарга туура жолду көрсөтө турган, бактылуулуктун жолун көрсөтө турган, ийгиликтин жолун көрсөтө турган, адам кантип жашаш керек, ушу жолду көрсөтө турган мынакей Кур'ан-ы Карим Алла Таала түшүрдү. Пайгамбарыбызга иман келтирди. Вал муъминун, момундар дагы иман келтирди. Кур'анда эмне бар эле? Эң биринчи иман, акайд. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы, бардык момундар дагы иман келтиришти. Аллах бар. Аллах бир. Анын шериги жок. Окшошу жок, теңдеши жок, мактоого ылайыктуу, түбөлүктүү, эзелтен, кудурети чексиз, мээрими чексиз, ырыскы берүүчү, жашоо берүүчү, өмүр берүүчү, хидаят берүүчү, тообаларды кабыл кылуучу, күнөөлөрдү кечирүүчү, өлгөндөн кийин кайра тирилтүүчү, каалаганын бейишке киргизет, каалаганын дозокко киргизет. Аламды контролдогон, алам анын кабзасында, аламдагы жараткан, бардыгын Аллах субханаху ва таала кылат. Аллахнын сыпаттары менен таныйбыз. Ал-Мусаввир, өң түс берген Аллах. Сизге бизге мына өң түс өзүбүздү тандап алган эмеспиз. Аллах берген. Юсаввир фил архами кайфа яша. Аллах Таала эненин ичинде кандай кааласа ошондой сүрөт берет. Ошол сүрөт менен дүйнөгө келдик. Ошол келбет менен дүйнөгө келдик. Асманды ушундай көк кылып жаратып койгон Аллах. Бул түстү, өңдү Аллах берди. Күндү мындай нурлуу сап-сары от кылып жаратып койгон Аллах. Буну Аллах өзү берди. Бардык жашылдарга, бардык жемиштерге, бардык канаттууларга, бардык жырткычтарга, бардык инсандарга, ар кандай өңдөрдү дагы, ар кандай тилдерди дагы берүүчү Аллах. İhtilafi el-sinatikum, Allah'ın ayatlarinden barımızda bir til var. Uşu et, sögü yok et. Bırak ar kanday tilde söyleyiz. Dünyada 5 mindən aşık dili var. Bunun bardığını kim yarattı? Allah. Allah'a iman keltirebiz tuğan. Sizlerdi bizlerdi joktan bar kıldı. Ertegi Allah'a kayıt barabız.
Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Emne dep күмөн кыласыңар? Силер, Biz sizlerdi bekar ele jarattık bu, Maksatsız ele jarattık bu. O insanlar, Allah Taala insandı o insan, ağlandı maksatsız jaratkan emes ko. Ma halakta hada batilen. Subhanaka faqina adaban nar. Ya Allah, sen bu ağlamdı bekar jaratkan emessin. Cılandı dağı, çayandı dağı bekar jaratkan emes Allah. Bekir jaratudan Allah taza zat. Bizdi dozoktun azabından kutkargın. Afa hasibtum annama halaknakum abasa. Ne bizlerde abas, bekir ile oyun, tamaşa, maksatsız ile jarattık bizlerde. Çok. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İnsan menen cindimen özüme ibadat kılış üçün, ay liya'rifun, özümdü tanıtırış üçün. İnsan Allah'ını tanısın. Oşon üçün jaratıptır bizde. Oşon üçün bizge akıl berip atat eken. Oşon üçün Allah jaşo berip atat eken. Oşon üçün jürөгүбүздү sokturup atat eken. Ve annema afa hasibtum annama halaknakum abasa ve annakum ilayna la turja'un. Emne bizdin aldığımıza kayıp gelmeysinger mi? Bizdin aldığımıza kayıp gelmeysinger mi? Kayıp barabız. 100 yıl yaşasak dağı, 150 yıl yaşasak dağı. Kullu nefsin daikatul maut. Ey sizler emes, paygambarlar dünyadan kaytkan. Her bir can ölümden damın tartat. Faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cenne faqad faz. Ve mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kim tozoktun otunan kutkarılsa, uğup algıla, beyişke kirgizilse, oşol baktulu. Baktulu bu жерде bir 5-6 maşinesi var, 5-6 zavotu var, 5-6 üyü var, altın dollары var. Al emes. Karun degen bay ötkön. Firavun degen zalim badışa ötkön. Namrut degen badışa ötkön. Şaddat degen vazir ötkön. Emne degenler ötkön. Kavmi Ad degen ötkön. Kanday degen bular kırıldı. Kanday baktısız boldu. Kanday çok boldu. Doğanlar, baktılılık kayakta eken. Fakat faz çınığı baktılı. Faman zuhziha anin nar. Kim dozoktun otundan kutkarılsa, dozoktu Allah insan için yaratkan. Beyişti Allah insan için yaratkan. Allah subhanahu wa ta'alaga bizdin ibadatımыздың kajeti жоқ doğanlar. Biz orozo açqa olup жүргөнүбүz. Allah Taalaga hiç kanday paydası yok. Namaz okuganыбыз Allah'a hiç kanday paydası yok. İn ahsantum ahsantum li anfusikum. Egerde sizler жақшы iş kılsaňar, özüňөр üçün жақшылык kılasıňar. Allah üçün жақшылыk kılıp yürübeysiňer. Oňolsaňar özüňөр üçün. Oňolsaňar özüňөр üçün. İbadat kılsaňar özüňör üçün. Paydasını özüňör alasıňar. Paydasından Allah Taala muhtaçsızdan. Dünyadagi 7 milyard adam awliya bolsun. Bardygy peşenesini sajdaga koyup sajdadan götürbesin. Allah'ın arşına götürülüp ketpeydi. Allah Taalaga kıpınday da payda jetpeydi. Bardygy şaytan bolup ketsin. Biri-birinin kanın töküp, biri-birinin etin jep. Namaz okubay, Allah'dan korkpay, günölerдің bardığın kılıp, biri-birini öldürüp, jok kılıp versin bardygy. Allah'a kıpınday da ziyan jetpeydi. Laha ma kasabat ve aleyha maktasabat. Her bir can жақшы iş kılsa paydası özüne, jaman iş kılsa ziyanı özüne. Жақшы iş kılsaňar paydasını özüňөр ele alasıňar kabırda. Ahirette paydasını özüňiz ele alasız. Ve in sa'tum falaha. Egerde qara jaman iş kılsaňar ele özüňөр ganda. Biz Allah'a iman keltirебиз tugandar. Emne üçün aytatam? Emne üçün aytışыбыз gerek? Sebep bileyli bu orozo kimdin hükümü? Namaz kimdin hükümü? Din kimdin hükümü? Bileyli hükümdardı bileyliçi. Tanıyliçi hükümdardı jakından. Al kanday kudretli eken, kanday jaratuvçu eken, kanday ırıskı berүүчү eken, kanday gözömölдөчү eken. Kulillahumma malikal mulka tu'til mulka man tasha ve tanzi'ul mulka mimman tasha ve tu'izzu man tasha ve tudillu man tasha
biyadikal khayr innaka ala kulli şeyin qadir tulicul leyla fin nahar ve tulicun nahara fil leyl ve tukhrijul hayya minel meyyit ve tukhrijul meyyite minel hayy ve tukhrijul meyyite minel hayy ve terzuqu men teşâ'u bi gayri hisab. Allah'ını tanığınız gelevi, tanığınız anda. Al malikul mulk, bardık padişalardın da padişası, bardık alamdın da padişası. Malikul mulk Allah Teala. Bardık alamdın padişası Allah. Hakiki padişa Allah. Ertege bardığın çok kılganda Allah Teala jar salat kıyamet günü. Limanil mulkul yevm. Bugünkü günü padişaçılık kimge taandık? Kana men degen kıykırgan padişalaryňar çıkkılaçı. 40 yıl jariya bolat. Bir ün çıkpayt. Bir perişte da, bir paygambar da, bir cin da, bir insan da bolbayt. 40 yıldan keyin Allah özü cevap beret. Lillahil vahidil qahhar. Bugünkü günde padişaçılık, buyruk, höküm jalgız Allah'a taandık. Al qardu. Ala lahul halqu vel amr. Qavardar. Kulak salıp koygula. Esiňerde bolsun. Allah'a gana taandık. Jaratuudagy, buyruk berүүdagy. Jaratkan al özü, buyruk başkanıky jürbeyt. Kim jaratsa oşonuky jüret. Oşonuky jüret. Demek Allah'ını jakyndan taanyly. Malikul mulk. Tu'til mulka men teşâ. Kimge kalasa Allah Taala padişaçılık berip koyat eken. Kimden kalasa Allah Taala padişaçılıkты tartıp alıp koyat eken. Ve tenzi'ul mulka mimmen teşâ ve tu'izzu men teşâ. Kimde aziz kılsa Allah kılat. Fa innel izzete lillahi cemi'a. İzzetin bari azizlik Allah'ın kolunda bardığı. Fa innel kuvvete lillahi cemi'a. Bardık güç Allah'ın kolunda. İnnallaha azizun hakim. Al aziz, kudretli, danışman. Kimge Allah Taala izzet berse, kimge Allah Taala bakıt berse, anı hiç kim korday albayt, anı hiç kim baktısız kıl albayt. Allah el-muiz, izzet berüçü Allah, el-mudil, zalil kılıp, korguluçu da Allah. Tu'izzu men teşâ ve tudillu men teşâ. Kimdi kalasa Allah Taala kordayt, kimge kalasa Allah izzet beret. Korduk menen izzet Allah'ın kolunda. Allah Taala kalasa padişah kılıp kor kılat. Allah kalasa kul kılıp aziz kılat. Kul kılıp aziz kılat. Padişah kılıp kor kılat. Allah'ın kolunda. Ve tudillu men teşâ biyadikal hayr. Allah senin gana kolunda jakşılık. Allah'ın gana kolunda jakşılık turgandar. Bizim baktılılığımız Allah'ın kolunda. Densoluğumuz Allah'ın kolunda. Akılımız Allah'ın kolunda. Yüreklerimiz Allah'ın kolunda. Peşenelerimiz Allah'ın kolunda. Dene müçelerimiz Allah'ın kolunda. Al kalaganda işletet. Allahumma inna kulubana ve nevasiyana ve cevarihana biyadik. Lam tumallikna minha şey'a. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ degen dua var. Peygamberimiz aytar, ya Allah, Allahumma inna kulubana, şekkümönsiz bizim yüreklerimiz, ve nevasiyana bizim peşenelerimiz, ve cevarihana bizim dene müçelerimiz, biyadik, ya Allah senin gana kolunda. Lam tumallikna minha şey'a. Bir önü dağı bizge eğil berip koygan joksun go. Yüreğimiz Allah'ın kolunda. Peşenemiz Allah'ın kolunda. Dene müçelerimiz Allah'ın kolunda. Eğilik kılıp bergen joksun. Lam tumallikna minha şey'a. Fa iza fa'alta zalika bina. Bir mamile kıla turgan bolsan bizim denemiz menen ya Allah fakun anta valiyana. Sen özün ya Allah kojoyun bol, vali bol, jakın bol, dost bol. Fakun anta veliyana vahdina ila sava'is sabil. Ya Allah to'g'ri yo'lga bizga hidayat bergin. Hidayat bergin to'g'ri yo'lga ya Allah. Allah'ını tanıyla. Biyadikal hayr. Bardığımızın yüreklerimiz Allah'ın kolunda. Canlarımız Allah'ın kolunda.
Ahiretimiz Allah'ın kolunda. Beyişimiz Allah'ın kolunda. Baktılığımız Allah'ın kolunda. Baktılığımız Allah'ın kolunda. Dünya ahiretin cengişi, baktılılığı, iyiliği Allah'ın kolunda. Biyadikel hayr. İnneke ala kulli şeyin kadir. Şek gümensiz sezen Allah. Bardık dersege kudretlisin. Allah kudretli. Kalasa bir günde bardığına hidayet beret. Kalasa bir günde kıyamet alıp gelet. Al kudretli. Kalasa bardığın bir işe girgizet. Kalasa bardığın dozokka girgizet. La yus'alu amma yef'alu. Allah kılgandan sonra alınmaydı. Emniyeni kılsa kalağanın kılat. Yef'alu ma yurid. Yahkumu ma yurid. Kalağanday buyruk beret. Kalağanday kılat. Fa'al lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala kalağanday buyruk beret tuğanda. Al soralbaydı Allah Teala. La yus'alu amma yef'alu. Kılganın. Ne üçün bir işe girdiğinizdin? Ne üçün bunu tozokka girgizdin? Ne üçün buğa hidayet verdin? Ne üçün buğa bervedin? Allah'dan sonra alınbaydı. Allah berem dep kere turgan bolsa, hiç kim andan sorabaydı. Bermeyim dese hiç kim soray albaydı. Nuh Aleyhisselam'ın ayalına, balasına iman bergen yok. İbrahim Peygamber'in atasına iman bergen yok. Lut Peygamber'in ayalına iman bergen yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den en yaxşı görgen avası Abu Talib'e iman bergen yok. Ne üçün bergen yoksun dep soralbaydı hiç kim. Asiya yenemiz Firavun'dan ayalı. Allah iman verdi. Ne üçün berdin dep soray albaysın. Her bir neseye kudretli, kudreti çeksiz. Allah paygambarlarga özünün mucizaların berip, kudretini düşündürgөнгө davat berediler. Nimetlerin beret, düşündürdü. Nimetler cana kudreti. Nimetlerdi Allah subhanahu wa ta'ala aytıp, düşündüret kanda Allah ta'ala kanda жақшылықтары var. Kudretin görsetet, nimetda egerde kadırlap alsan, karap turgандай olasın sende. Allah'ın kudretinden hiç kim kaçıp kutula albaydı. İnneke ala kulli şeyin kadir. Tulicul leyle fin nahar. Tündü gündüzge girgizgen, gündüzdü tüngö girgizgen, ölükten tirüdü çıkargan, tirüden ölüktü çıkargan, her bir nersege kudretli jaratkan Allah Taala'nı tanıyla. Başımızga alıp kelgen jarıkты kim alıp geldi? Allah. Tündü kim alıp kelet? Allah. Oşol ulu Allah Taala'nın buyruğu aqimus sala, namaz okuğula, ve atuz zaka, zekat bergile, kutiba aleykumus siyam, oroza sizlerge farz kılındı. Oşol Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükmü. Ya eyyühellezine amenuttaqullah. Hudaydan korkula ey imandılar. Ve kulu kavlen sadida. Tuğra sözlü söylegüle. Jalgan söylebegüle. Ve kunu ma'as sadiqin. Çınçıldar benim birge bolgula. Oşo Allah'ın hükmü. La'natullahi alel kadibin. Jalgançılarga Allah'ın nalatı olsun dep. Oşo Allah'ın hükmü. Ve ta'avanu alel birri ve taqwa. Ve la ta'avanu alel ismi vel udvan. Bu Allah'ın hükmü. Ey Müslümanlar, sizler biri-biringерге bir жақшылықтарда жардам бергиле. Ve taqwa, günahlardan saklanуда жардам бергиле. Ve la ta'avanu жардам бербегиле biri-biringерге. Alel ismi vel udvan, günahlarda жардам бербегиле. Düşmanlıkta жардам бербегиле. Ne üçün sizler bir tuğansınlar? İnnemal mu'minuna ihva. Al muslim ahul muslim, Müslüman Müslüman bir tuğan. Ve la tahasadu, ve la tadabaru, ve la tabagadu. Kunu ibadallahi ihvana. Ey Müslümanlar, bir-biringерге көрө албастык кылбагылачы. Bir-biringерге içi tardık kılbagıla. Bir-biringерди жек көрбөгүлө. Bir-biringерди артыңарга, bir-biring артыңар салбагыла. Бул тиякты карап кетет, бул биякты карап кетет. Жок, жүздөнгүлө, жүздөшкүлө, кучакташкыла, учурашкыла. Бул тияк эмне болсо ошо көрсүн, мен бул жактан мен болсо ошо болот. Андай болбойт. Куну ибадаллахи ихвана. Барыңар Allah'ın çınığı bir tuğan kulları olup yaşagılar. Estegende, men başında aytayын unutup kalptım. Sorağınızlar bolsa,
кагаз аркылуу жиберип берсеңиздер, буюрса суроо жооп да кылабыз. Агайын мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалага кулак салайлы. Күллүн амана биллах, биринчиси Аллага кулак салуубузда иман келтирдик жараткан Алла Таалага. Ширк келтирбейбиз. Инналлаха ла ягфиру ай юшрак. Алла Таала эч качан кечирбейт ширк келтиргенди. Ва ягфиру лима яша, дуна далик лима яша. Андан башкасын каалаган Алла Таала кечирет бардыгын. Ошон үчүн биринчи иман. Ва малаикатихи, Аллахнын периштелерине иман келтиребиз. Аллахнын периштелери кирамин катибин. Эр бир мусулманга, эр бир инсанга кирамин катибин, сыйлуу, урматтуу, ката жазбаган периштелерди Алла Таала коюп койгон, эки жагыбызда жазып турат. Жакшы иш кылсак, жакшы сөз айтсак, оң жактагыбызда периште жазып турат. Кудай сактасын, жаман жалган сүйлөсө, алдаса, жала жапса, сөксө, тилдесе, арам сөздү сүйлөсө, арам иштерди кылса, сол жактагы периште жазып турат. Күн сайын периште алмашып турат. Багымдат менен асырда алмашып турат, кезек менен алмашып турат. Бүгүнкү азыркы жазып аткан периште кайра кайтып келбейт экен адамдын өмүрүнүн аягына чейин. Ар бирибизде периште бар, кайра келбейт. Жазды алып кетти. Туугандар, эртеге кыямат күнү Алла Таала ар бирибиздин китептерибизди берет, окугула. Ошол китептердин автору өзүбүзбүз. Бу дүйнөдөгү ошон үчүн айтат, эртеге окуй турган китебиңдин автору сен, өзүң кандай жазсаң, ошондой окуйсуң дейт. Ошондуктан ойлон дейт, кандай китепти жазып атасың дейт. Тафсир Ибн Касир де келет. Усман ибн Аффан радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир жолу келип сурап калды: "Я Расулаллах, ар бир адам менен бир күндө канча периште жанында жүрөт?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кирамин катибин, бул эко адамдын амалын жаза турган, сөзүн жаза турган. Себеп амалдар, сөздөр эко тең кыямат күнү таразага тартылат. Булар жазып коет. Ал-вазну яума идинил хак. Кыямат күнү тараза бар. Алла таразаны орнотот. Ва наду ал-мавазинал киста лияумин кияма. Биз кыямат күнү адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз деген Алла Таала. Ошол таразага ар бирибиздин сөзүбүз, амалдарыбыз тартылат. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айтат: "Амал бани Адам ва каулахум юзан." Адам баласынын, бардык адам баласынын амалдары, сөздөрү таразага тартылат. Аллаху акбар. Ар бир сөзүбүз таразага тартылат экен. Ар бир ишибиз таразага тартылат экен. Элестетиңиз. Пайгамбарыбыз айтты, ошо жазып аткан периштелер, кирамин катибиндер, булар багымдатта келет, асырга чейин жазышат. Асырда келет, башкасы келет, алмашат дагы, багымдатка чейин жазат. Биз жалгыз эмеспиз туугандар. Үйдө жалгыз калсаңыз дагы жалгыз эмессиз. Жалгыз басып барат, сүйлөп баратсаңыз, периште жазып атат. Эч ким көргөн жок, периште жазып атат. Азында жөнү, сиздер сүйлөбөй эле турасыздар, угуп атасыздар, буну дагы жазып атат. Мен сүйлөп атам, буну дагы жазып атат. Кылган амалдарыбыздын бардыгын жазып атат. Бул эко. Лаху муаккибат мин байна ядайхи ва мин халфихи яхфазуна мин амрилlah. Алдынан, артынан дагы периште бар экен Алла Таала. Алар болсо сактоочу, кезек менен келип сактап тура турган, артынан, алдынан Алланын өкүмү менен бул эки периште. Ушинтип төртөө болуп калды. Пешенеде бир периште экен туугандар. Пешене сажда кылганда дуа кылат экен: "Я Алла, ушунун башын көтөр, авирин көтөр, даражасын көтөр" деп дуа кылат экен. Кайсы пешене Аллага сажда кылса, өзү пешене Аллага сажда кылыш үчүн жаралган.
Eki lapta eki perişte var eken. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salavat taşıy turgan. Tilingizden salavat çıktı mı? Uşul yerde palançanın balası palança, palançanın kızı palança sizge salam aytты dep Peygamberimiz ravzasına alıp barıp жеткирет экен. Ушун үчүн дайындалган бул эки периште. Ошондуктан Peygamberimizге салават айтып жүрөйлү. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ve barik ve terahhem ve tehannen ala seyyidina ve mevlana Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. İnsanlar bir yakta tursun perişteler Peygamberimize salavat aytıp atışat. Allah özü salavat aytat Peygamberimizge. İnna Allah ve melaikatahu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Elbette Allah özü bardık perişteler Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Melekul Maut, arştı götürgön bardık perişteler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytat eken. Allahu akbar. Ey imandılar sizlerden salam salavat aytıp жүрgülü. Peygamber Muhammed aleyhisselam'a bir amal, tübölüktü amal bu salavat. Alamga kıyamet bolganda bardık insan, cin, perişte, hayvanlar ölgönde Allah'dan başka bir daha candık kalıvaganda al hay. Allah öz hay. Al tirü. Başka bardık ölet. Bir daha candık kalmaydı. Bir daha amal bolmaydı. Acılık bolmaydı. Oroza bolmaydı. Bir daha adam zikir kılmaydı. Bir daha adam Kur'an okumaydı. Bir daha adam secde kılmaydı. Bir daha adam namaz okumaydı. Bir daha meçit salmaydı. Bir daha жақшы iş toktaydı bardı. Bolmaydı. Bir ele amal kalat kaysı salavat. Kaçan çeyin Allah var. Oşoğa çeyin salavat var. Allah tübölüktü, salavat dağı tübölüktü. İnna Allaha ve melaikatahu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey imandılar. Ya eyyühellezine amanu. Ey imandılar. Allah aytıotar. Peygamber Muhammed aleyhisselam'a salam salavat aytıqlar. Demek iki lapta iki perişte var. Atayı salavat üçün dayındalgan perişte deyit Peygamberimiz. Kimdin ozundan çıksa oşol zamat alıptır Peygamberimiz ravzasına жеткирет. Alim Peygamberimizin aldına varsanız ravzaga, Medinaga. Oşo yerden assalamu aleyke ya Resulullah deseniz özü ugat özü жеткирет. Жооп берет. Başka yerde Kırgızstanda, Nokat'ta uşul жерден айтасыз, perişte alat, alıp barat. Peygamberimizge salavat aytat. Salamыңызды жеткирет, palançanın balası palançadan dep. Peygamberimiz ağa жооп берет. Peygamberimiz bir жооп berse Allah 10 жолу жооп берет. Man salla aleyye salaten vahide. Peygamberimiz aytat, kim bana bir salavat aytsa, sallallahu aleyhi biha aşra. Allah ağa 10 salavat aytat deyip buna. Biz periştelerge iman keltiremiz. Kança perişte oldu? Ya, esten çıkıp kaldı. İki perişte kiramin katibin oldu. İki perişte lehu muakkibat aldından ardından oldu 4. Biri peşenede oldu. Yani sana ağladı. Ya. İki lapta oldu ya. Ciddi oldu. Biri oğuzdu eken. Jaman nerseler kirip ketmesin, uktap atkanda çayan payanda bir жылан planın arı veri. Allah'ın saqtap koyganын qara. Eko көздө eken. Ушинтип 10 perişte bağımdattan asırga çeyin eken. 10 perişte asırdan bağımdatga çeyin eken. 24 saatta 20 perişte siz menen biz menen birge eken. Biz uşunu unutup kalbayla.
Billahi ve malaikatihi ve kutubihi. Anın kiteplerine iman keltiremiz. Bari Peygamberimizdagi, mo'mindardagi. Tavratты Allah'a Taala Musa peygamberga Ramazan ayda berdi. Davud peygamberga Zaburdu Ramazan ayda berdi. İsa peygamberga İncildi Ramazan ayda berdi. Muhammed peygamberga Kur'an'dı Ramazan ayda berdi. Şahrullah dedi peygamberimiz. Ramazan, şahrullah, Allah'ın ayı. Allah'ın ayı. 11 ayda Allah'ın kıyım ne için? Özgöçö olğandıktın sebebinen. İbadur Rahman. Meyrimdi Allah'ın özgöçö bendeleri. Bağırdı gel Allah'ın bendeleri. Bırak özgöçö sıfatlarga ye. Oşun için Allah Taala başkaça ayıp tutat. Şahrullah, Ramazan Allah'ın ayı iken, sebep degende beyişli eşikleri açılıp, birisi dağı jabılbaydı eken. Dozoktorun eşikleri jabılat, birisi dağı ayağına çeyin açılbaydı. Mına ki Allah'ın ayı. Kadir keçesinde Allah Taala Ramazan ayıga koyup koydu. Ramazan ayıga koydu. Şahrullah'ın sebebi şu. Kadir keçesi Ümmeti Muhammediyye, Muhammed Aleyhisselam ümmetine gana özgöçe eken. Murunku ümmetlerge berilgen emas. Murunku ümmetler oruza karmagan. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyam kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman keltirgenler, sizlerge Ramazan ayının orozası parız kılındı. Sizlerde murdağılarga parız kılınganday ele. Mümkün sizler saktanarsınlar günölerden. Allah'dan korkup günölerdi taşlayırsınlar, takva olup. Bu dünyadan saktanasınlar günöden, ahiretten, dozoktan saktanasınlar. Dozoktan Allah Taala saktaydı. Kim bu dünyadan? Mına ki takva olsa Allah Taala ahiretten, dozoktan saktap koyat eken. Biz kitaplarga iman keltiremiz. Allah'ın kitabı Kur'an. Allah'ın kitabı Kur'an. Ve rusuli peygamberlarına ahirki peygamber Muhammed Aleyhisselam bizim peygamberimiz bardık peygamberlardan dağı peygamberi. İbrahim peygamberden dağı, Adam atanın dağı, Nuh peygamberden dağı, Musa peygamberden dağı, İsa peygamberden dağı. Bizim peygamberimiz bizden ele peygamber emes. Köp talaşpağıla. Ey Müslümanlar. Bu bardık peygamberlardan peygamberi. Mına bizim peygamberimiz kanday peygamber. Biz oşonday peygamberden ümmetimiz. Bardık peygamberlardan imamı. İmamul enbiyai vel mursalin. Nebiyyun nebiyyin. Rahmeten lil alemin. Peygamberimizi tanığınız gelevi. Tanısanız tanı alınız. Bardık peygamberlardan imamı. Bardık peygamber elçilerden dağı peygamberi. Bütkül alamdan rahmeti. Biz bardık peygamberlarga iman kettiremiz. Bürönü dağı ajıratıp bölmeymiz. Jöötlerge okşap. Hristiyanlarga okşap. İsa peygamberga, başkası Muhammed peygamberga iman keltirmeydi. Musa peygamberga iman keltirmeydi. Jöötler Musa peygamberga iman keltiret. İsa peygamberga iman keltirmeydi. İsa peygamberdi jöötler öldüremiz dep çıkkanda. Maryam enemiz, İmran'dın kızı, aleyhisselam. Allah özünün kudreti menen jarattı o. Kanday ata enesizle, oşonday atasız dele jaratalat. Buldu aytты bul zinakor, aliyazu billah. Uşunu bir öldüremiz dep. Kanday bir jaman din alıp geldi dep. Atası жоқ жаралган dep. Ana. Biz musulmandar toleranttуу, adilеттүү, orta joldu karmangan. Akırkı Allah'ın dini. La nufarriqu bayna ahadin minar rusul. Peygamberlerden birisini dağı biz bölbeybiz. İsa peygamber dağı bizden peygamberimiz. Musa peygamber dağı bizden peygamberimiz. İbrahim peygamber dağı bizden peygamberimiz. Nuh peygamber dağı bizden peygamberimiz. Bardık peygamber bizden peygamberimiz dep işenemiz. Akırkı peygamber dep, bardık peygamberlerden peygamberi dep, Muhammed Aleyhisselam peygamber dep işenemiz. Müslümanlar özü başkaça adamlar.
Sami'na ва атa'na. Уқтық bu, баш идік деген адамдар. Sami'na ва асайна дегендер емес. Уқтық bu, бәрі жүрегімізде қалағанымызды қылауыз деп. Бұл ұққанды Алла жаман деп айтқан. Мадмум, Махмуд, мақтағаны қайсы? Сахабалар ұшындай әлі. Уқтық bu, қандай ұқсақ, ошандай баш иеміз дейді. Sami'na ва атa'na. Болды. Уқтық bu бізге қызықтырмайды. Düşünmez düşünmez biz ağa başlayabiliriz dedi. Ушундай улуу заттын өкүмү орозону кармап атабыз. Аллахтын туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Бирок күн сайын өзүбүздү эсептейли. Алла ушу орозону фарыз кылды, таквалык пайда болуш үчүн. Менде таквалык пайда болуп атабы, же токтоп калдыбы, же төмөн кетип атамбы? Баарыбыз ушуну карайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады хадиси кудусиде. Алла айтат экенде: "Kullu bani Adam, kullu amali bani Adam lahu illa as-sawm." Адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, орозодон башка. Fa innahu li, анткени орозо мен үчүн, wa ana ajzi bihi, буну сообун мен берем, же болбосо wa ana ujza bihi, буну сообун мен өзүммүн дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Адам баласынын амалы бардык өзү үчүн. Орозо мен үчүн. Алла Таала хадис кудуси айтып атканы. Орозо мен үчүн, баары эле Алла үчүн го. Десе бардык амалда кандайдыр бир көзгө көрүнө турган, риякөрлүк кошулуп кала турган ыктымалдары бар экен. Намаз окуп атсаңыз биз көрүп атабыз, бул намаз окуп атат. Kur'an okup atsanız uğup atağız, Kur'an okup atat. Zikir çalıp atasız, dua kılıp atasız, görüp atağız biz. İhram baylap, acıga, umraga, görüp atağız. Sadaka, zeket verdiniz, görüp atağız. Kayrımdoluk kılıp, meçit, medrese saldınız, görüp atağız. Bardı жақшылығыңызды görüp atağız. Бірақ орозоңузду көрө албай атабыз да. Азыр чында өлесиздер орозосуздарбы, же мен орозомунбу, орозо эмесмин билбей атабыз да. Көзгө көрүнбөйт экен да. Ошон үчүн Алла айтып атат, бул мен үчүн дейт. Буда ихластуулук жогорку деңгээлде экен. Буда риякөрлүктүн ыктымалы жок эсеп экен. Ошон үчүн Алла айтат, бул мен үчүн дейт. Буну сообун мен өзүм беремин. Алла айтат, буну сообун мен өзүм берем. Канча берерин айткан жок. Канча берерин айткан жок. Пайгамбар зосият айтат эле: алейкумуссиям. 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 Эй, силер орозону бекем кармагыла. Фа иннаху ла адла лаху. Фа иннаху ла мисла лаху. Анткени бу орозого барабар тең келе турган амал жок өзү дейт. Аллаху акбар. Тең келе турган орозодой амал жок. Фа иннаху ла мисла лаху. Эми бирөөңөр орозо кармасаңар, фала ярфас вала ясхаб, ызыч салбагыла, кыйкырбагыла, бакырбагыла, өкүрбөгүлө, орозого зыян келтирбегиле. Орозо кармадыңызбы? Сиздин тарбияңыздын, сабырдуулугуңуздун тарбиясы. Уят сөз сүйлөбөгүлө. Уят сөз сүйлөбөгүлө. Эгерде бирөө сөксөчү, фаинсаббаху ау каталаху, эгерде бирөө сөксө, же жаңжалдашса, анда айтып койсун. Не деп айтсын дейт? Инни саим, мен орозомун. Сен мени сөктүң, мен сөгөйүн десем орозомун да. Сен мени жакаладың, жакамдан тарттың, мен жакалайын дедим эле, бирок орозомун да. Сен менен жаңжалдашып атасың. Мен деле жаңжалдашайын деп атам. Менде деле пейил бар. Мен деле адаммын. Мен деле күчүм жетет, акым бар. Бирок мен орозомун да. Мен орозомун. Мына адеп ахлак, мына маданият, мына сабырдуулук, мына сооп, мына адамгерчилик. Эки кубанычы бар мусулман адамдын, орозо туткан адамдын. Биринчи кубанычы ооз ачар учурунда, экинчи кубанычы орозосу менен Аллага жолуккан учурда. Орозосу менен барып жолукканда Алла Таала не дейт?
bu dünyada hem kişine açığa oldu hem beyişten kişine jırga. Kulu vaşrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Mına jırgap, rahatlanıp beyişti mömölerince. Emnege? Tigi dünyada sen açığa jürödüң belе? Allah'ın hükümünü atkaram dep, bolbosa açığa dele bolgan emes biz. Kechqurun jеп atpayız bu. Orozadan başka karaganda nabrot köp jеп atабыз го. Durabı? Gündüzü go meyli kichine saattan kechke jebe. Allah Taala karаңыз. Түндү gündüzгө мындай эле алмаштырып койду да, болбосо бизди кыйнаган жок. 24 saat орозо жок биздечи. Мурда gündüzü жейт элек, азыр түндөсү жеп атабыз. Ушул айырмасы бар. Murda gündüz 3 жолу жейт элеңиз, азыр түндөсү 3 жолу жеп атасыз. О жегениңиз өзгөргөн жок. Наоборот, көп жеп атасыз. Жөн эле күндү түнгө Алла Таала мээримдүү. Алла Таала бенденин Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн күнөөсүн кечириш үчүн бахана издейт экен да. Нокаттар бахананы жакшы түшүнөбү? Бахана. Бишкектер түшүнбөйт бахана десе. Bahana izletken Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetin günahını geçiriş için Allah bahana izleydi gene. Ya Allah. Kanday bizim Allah'ımız var. La ilahe illallah. Allah Firavun'a Musa paygambardı, Harun paygambardı jönөтүп aytkanda wa qula ekөңөр барып aytkылачы Firavun'a. وَقُولَا لَهُ ne dep? قَوْلًا لَيِّنًا Jumşak söz aytkılачы. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى Mümkün nasihat alıp kalar. Ki Allah'tan bir korkup kalar. Firavunday zalimga jaşpaldardın moyun muzdagan zalimga. يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَهُمْ Yaktulu abnahum manake. Kanday degen zalim ele. Ana rabbukumul a'la. Oho. Men Kudayımın. En ulu Kudayımın dep çıkkan. Oşondойго Allah Taala Musa paygambardı, Harun paygambar jiberiп atat. Aytkылачы жумшак сөздү. Жумшак сөздү aytkылачы. Мүмкүн насаат алып калар а. Мүмкүн Allah'tan korkup kalar ha. İmanға gelip kalar. Siz biz süйлөөчүлөр, söz aytуучулар Musa paygambardan артык эмеспиз. Кимге сүйлөп атсак, ал Firavundan жаман эмес. Ал Firavundan төмөн эмес. Ошондуктан Allah буйрук берип атат, жумшак эле сүйлө. Жумшак сүйлөйлү. Мээримдүү Алла Таала bendeleriň günөөsүн geçirgenge ушундай bahana издейт. Кичине эле даже ушунчалык пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ажабан ли амрил муъмин." Момундун ишине өтө эле таң калса болот да. Эмнеге? Кыйынчылык жетсе сабыр кылса, сооп жазылат. Немат жетсе шүгүр кылса, сооп жазылат. Момун уткурбайт эч качан. Айтты: Uşu butqa tiken girip ketse dağı, uşuğa da Allah günah geçiredi eken. Çarçasanız, gıcalat bolsanız günah geçiriledi eken. Men ustazım aytat ele. Siz daima misvakты oң çöntöğüngüzge alasız da, oң çöntöğüngüzge salasız da. Esinizden çıkıp sol çöntöğüngüzge salıp alıp, oң çöntöğüngüzge karasanız misvagыңız жоқ da. Kayakta jogottum dep kichine gıcalat bolup kettiniz da. Sol çöntöğüngüzge karmasanız, o şiyakta eken da, bu yakta turubay. Uşul gıcalatçılıkka da Allah geçiret günönü degen. Kara. Allah Taalam kanday. Kichine musulmandın kichine gıcalatçılığını Allah günölerin geçirip atat. At-tabassum fi vajhi akhik sadaqa. Musulmandın aldında bir jılmayıp koyçu, uşu Allah geçireyin dep atat. Musulmandın aldında bir jılmayıp koy, sadakanı soğuğunu alasın. Allah günah geçiriledi, sadaka öğretti. Bana meşitke geliyoruz mu? Her bir kadamga günah geçiriledi. Kadamga. Soğuptor yazılan. Daracalar veriledi. Vaxtda bir top kaldı.
Мен кіші сөзімді жиынтықтайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ас-сияму джуннатун". Ораза бұл қалқан. Мәні берейлі қандай қалқан? Бұл дүниеде шахваттан, шайтан нәпсіден қалқан. Қалқан арқылы өзінің дұшманынан адам сақтанады. Шайтан нәпс, шахават біздің дұшман болғандықтан оразаны қалқан деп атады, бұдан сақтанамыз. Ақиретте дозоқтың отынан қалқан. Бірақ дұшманыңыздан бұл қалқан сізге қашан пайдасы тиеді? Қашан бүтін болса. Бүтін болса пайдасы тиеді. Жыртық болса, тешік болса пайдасы тимейді да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ораза қалқан бүтін болғанға шейін. Қандай тешіліп қалып, айырылып қала тұрған қандай десе, ғибаттан тешіліп қалады екен, жалған сөйлегенде тешіліп қалады екен. Мұндайша айтқанда, ораза бұзылып қалады екен деген сөз бар. Кім ушақ сөйлесе, ораза бұзылып қалады екен. Кім жалған сөйлесе, ораза бұзылып қалады екен деп кейбір ғалымдарымыздың ойы ушындай. Хадиске қарап тұрып. Бірақ көпшілік ғалымдарымыз дағалы үмметке пайғамбарымыздың хадисіне таянып, бұзылып айтқа ораза, ушақ айтса деле, жалған сөйлесе де бұзылып айтқа, бірақ ақиқатына жетпейді, баяғы нұры тибейді, баяғы соғы болбайды аға. Оразадан негізге мақсат тақуалық еле ошол қолға тибей қалады. Ораза бұзылбаса дағы, оразаның ақиқаты нәсіп болбайды бұға дейді. Ошондықтан келіңіздер, ораза тұтқан адам ушақтауаш керек екен, жалған сөйлеуеш керек екен. Барымыз жаратқан Алла Тағалаға шүгір қылып, Алла Тағаланың өкімін атқарғанға да шүгір қылайлы, Алла Тағаладан жардам да сұрайлы. Жаратқан Алла Тағалам жүздеріңізді жарық қылып екі дүниеде бақытлы қылсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам сүйісін нәсіп қылып артынан ершігенге өзі жардам берсін туғандар. Пайғамбарымыз дайыма артынан ершілі тамақ жегенде, ішкенде, жуынғанда, киінгенде, басқанда, құрсаншылықта, қайғыда, түндесі күндізі, үйде, көшеде, қайерде ғана болуайлы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың сүннетін бекем қармайлы. Ошол бақыттылықтың ашқычы, ошол игіліктің ашқычы, ошол екі дүниенің жақсылықтарын ашқычы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетін амал қылып, башқаларды дағы шақырғанға әрекет қылайлы. Өзі еле жақсы болу, ол жетішпейді. Біз сөз бір туғандарымызды, қошына қолың, үй бүлемізді, айлымызды, жалпы елде қоғамшылықты, ошол біз жасап атқан, ниет қылған жақсылықтарға шақырышымыз керек. Ошол біз көріп тұрған, бейішке кіре тұрған амалдарға шақырышымыз керек. Алла разы болы тұрған амалдарға өзі еле қылып жетішті емес, бұрадарларымыздың бардығын шақырышымыз керек. Қайсы амалдан Алла наразы болса, шайтан разы болса, ал амалды ташташымыз керек. Ошондан елімізді дағы қайтарышымыз керек туған. Жаратқан Аллахым өзі жар болсын, барымызды Аллахым қабыл қылсын.